jingap kemilanti bandon la kejong ka medical college kala urlong ha kani ka kenti ka bamenta bat kala long kejing snokmen bat kejing sarong ya ka jelahi berok away Nagaleng Sarkar Jela ha ka kendai terik Risau kala pli ya ka Shillong Medical College ha ka bau Chief Secretary ka Jela u Dr. Shakil P. Ahmed ha ka jing don lang u Commissioner Secretary ka tenat ka kot ka khia Jeram Beda ki officer ka tenat ka kot ka khia ki Dr. ka Shillong Medical College bat ki Samla puli wala penher ya kalama jong kani ka college habakran bat ka Director jong Shillong Medical College ka Dr. Nicola Harisa Lengdo yang rai kala itu bagi don bun ki Samla ki bapuli ki batrang banwan puli ha kani ka jaka hanrai amla isu ban pediang namar ba ka sit ka duna kala ong ba ka jingdon kani ka Shillong Medical College kan pli la di ki Samla ki bomla ban puli sabar namar haba nujor ka bai lot bai sap ka ye pher bak lebak bat ki wi ki jela katkum ki jingitu ka Dr. Nicola kala itu ba ka Shillong Medical College baro ki Samla puli doktor ki don san phongut bat nabdeng jong kini saupa arngut ki Samla kidei na ka jela Meghalaya bat prangut bat ka dei ka bha na ka banja jong kari hi baro ka wei klai thuru ba ki Samla puli na ka jela ki don ki jingete bat ka sarkar namarada ki pas nang ni kinyo ya kalat ban pendep ya ka post graduate Kasi kaba sutanat kaba Garo kumki faculty kumki staff jongka Shillong Medical College ni kemen at ni so tanat bangi yo ya kanika lat pan sedang ya kanika college Pasca Institute shwa menshwa kalau tentang ka research lab tambah menta nadu menta la bun snap la envision yang kanika jimbut banyo ya medical college mentala bun snap rai along ka sultanat ba mentap snap la pastang at jimbut jangan di medical college la I ketika flag bagi wa learn heal and inspire kata kadika motto jungi ka Shillong Medical College mananget ba mentabi layo san ponggut ki students ki khasi bat jaintia bat Garo ni dan sapu argut bat ki all India seats ki non prak di nakini ki seats barokhat ji klawan sastang ar ki all India kota kon bat sheman mission nai tamba ado menta ki students ki belawan ru ki ngau tenat ki ngau jo but akarmen ba kan ka college kanang nya chaprak but nyale hi ka bangila kum ka college bangin yalam ya ki breu jungi especially ki breu na Meghalaya mentang layo sapu argut extra ki doctors mo papi mbaong mensua ka kota ka tang kendai politely re mentang layo sasan po di semua ya kata as the first director yang ka Shillong Medical College ngayo ya katika kabu an shimenta pat mangan lead ya katika institute brownfield project kumbaong di mentlayo sa wala do maswai minister ko maswai lao a brownfield project kalong ba bunsin istang laki barim at ipentmay pat suki-suki ni augment ya kai ka bangidon ani pinlong ni penpha shu namba in the long run inang happy ban stang ya ka greenfield project but in stang mentang istang sanpo tip hadin sistem arsdam ni laban stang so sis pabo mentang ka jinge ka bon marba idang don jingduna tangba banyak tu hoge pi kibun kumka institute indon cibun ki jingduna henre ngilaya le kat bala man ngilaya persang kat bala man
penbiang, especially na mentaki students, na ki staff, na mentaki staff. Kamtam lili ki students, ki hostel ki ngilapin bahalu, ki don ki blocks, ba ki menhakani ba ni shna, hal block, we ketay we shna. Ngilapin bahasyo so atli block, but ki warden class halang ba. And we are trying our level best kay. Kabam kay kayo imdon problem. Kaum kay imdon problem. Ilong laki sirukop kala don lupa ka di kapasya institute but para ko di facility pun kala don lupa. Ka civil hospital kala don lupa ki departments. Ka Ganeshdas kala don lupa ki departments. Ka Mimhans kala don lupa ka psychiatry department. Ila biang bang syu bang iduna. Tama nginang bon gijing kendiat consult sini sita ba pambiang yagi students pambiang yagi faculty kendiat consult tama inang yan kat pala man dap ya kata ka faculty ni na pun anatomy physiology baru ka ni don upweight departments baru ka kelada menta haka ki professor kidang duna tamba ladam don professor ki we departments kidang la mas tang di associate di assistant professors ila double senior residents ila double di nangka ki tutors we na don tangi professor we nama ba jinjar banyo professor nama pi ka recruitment rules kala menta fi Shillong professor we haban penjab syai ka senior residency nangta so ka assistant professorship dan associate can you become a professor kasi mo ke di mangi ya privilege of mentani pa jo tamba ando kawan kan medical college pede ibon ki bansa bilang professor di karban ba in yo ban pendap ya kita ki we ba ayu ila ya le ban pat ki ba nang puli siya ba kumangaru atre siya ba tinggal awan entah and serve ya kanika medical college and get ba bon ki we ki ba kwa wan mat kinwan punya try pergi sit di bawah aku sangat na di ngitan kam assistant professor aku sangat di bawah di in service doctor ke di aku sangat di associate professor ngitan kam arpungut di naga state ni ladon krangut di senior resident ni kidan dewan man hakawe ke department di ladon hadu aku sangat di demonstrator ki tutor ni ladon halai ngut di dan maximum almost 99% kini di in service doctor di bat kendai ngut ki professors kita lagi kawan nama mentah 4 don hi di dalam sedang ke medical college lesson ni faculty betul lampun ki guest faculty umur kaya kita kam faculty dan umur kam labiang kala bia kadang itu no em advice ke NMC ke numai oh permission ningkong do kapit ya ka faculty ka NMC ka National Medical Council kapit ningkong ya ka faculty lara don faculty kinamay ka letter of permission nama niyo ka letter of permission it means ngilapya for the second year third year preparation mata institute ka department kan kiu second year ngiladon ki faculty ka third year ngiladon ki third year liki lapon ki in house nang ta ki don ki professors ki balawan ki surgeons head of department jo anesthesia ladon head of department jo surgery medicine pediatrics ngiladon te maduna ka final year itang gynae maybe kiwe ladon do kan dapat ka ortho we are all set any hurdle yes we are sort of all set ila yeah there ikat pala man pidya and we are yes ready we are set Kalau ka pin sedang pada kelas mentai ni. sa class bentang mod ba bentang kalisngi di ngaile ketika flag hoisting nama ba kade as per the NMC norms man sedang ya foundation course tingi don kam ETS ban pendep ya foundation course mangidon ka mentor-mentee program, mangidon ki ethics, attitude ethics and communication, mangihikai ki students. And then we have doctor-patient relationship, ni haban hikai. Kita ki bon ki kinja, ni haban mentor ki students. Kalong ka foundation course, so to what it means to be a doctor. Mandali ki ko ki Indian medical graduate. We call them Indian medical graduates. According to the NMC. And ni yale man pendep ya kata ka foundation course kami kata as much as possible ni ko amat sedang the last counselling kadai kan history counselling kini ko pakin pendep haka arusan tarik jong Oktober tangbangi
we are trying to start the course, the first MBBS course by the 14th of October. Compare dengan asal ki. Lada pasit kisah. Ya, kibon kibalas na. Do we need to cover up? No, we don't need to cover up. Because the mentang kilang sudah tak counseling, kilang yo taki. There's no problem. We will make up. It's a 1-year course. Ini lawan pada mereka course. Isko ni kamu fi agak kisit sementara ni. Ini akan urus. Shillong Medical Nah, College. ini jelas pergi itu sementara ko ni yang sadar pul. Hangi kamu fi allocate kisit. The same way, kajo. Pimpai ka jongi ro kaya kumjo. Ni I option ni students. Boni, we want to come to Shillong Medical College. Nado bas dangi nga so tanat baban ong pipa. Ni do na sit. Bon lawan. Bon giwanem yang ni kwa Shillong Medical College ni la dan sit. No? Ibon ikna jongi kiba. Long and you don't do kani kalong opportunity te brio jongi ru mangi kibam la ban pule shabar kalet kawan ka jinja ban tip ticket ban le pule shabar sa Nongbah po so ban yang for the first time ki meet na ye ki smoke kinja ki version ni pada ki bon ki bawan kwa ban syam balan yang ngim le si ngin syam balan ki bon Coffee structure ka fair kuno difference. Ada please about ni. Oh, kabon, kajing fair kabon. Tamba of course, mentagi centralized governments lele ki almost long hi kumjo ni ay compare ki fee structure na Punjab na po Assam na and then from Agartala and then Rims. It's almost the same. Kalau kumjo the fee structure kalau kumjo guna kanya na such a tayo tamba. Almost the same. Bro gini lah signboard. Hot. Ya, bansan. Magkakidai na state ko tati. Para ko kiwa na state ko ta. All the 42 of them. Ihapan sign ka po. So, hindi tang masign ka bon, but naman pag idon hang ni, it is good for us. Nasa kipas nang ni, kinyo chance man le PG ru. Naman ba, mantang nimjo chance man le PG. Lala kinyo ka kota. Hindi kami matakalawan medical college. Kibrio yung ikinyo. Mas graduate kota ru. And then, kanang kyo show ka yung the healthcare system jami ka Nomor katum ke NMC ru ke ai ke press release ba kino ki medical college ki bat mai dengan pun ke Shillong Medical College ru kilala ban sedang postgraduate to all the 21 departments for each department ngila ban sedang PG armut tinggi la long prepare ngin prem ka sarkar bila singit pan la jingbet yang sedang lagi PG ru probably next year. Kini kisit ay kini assisting doctors begini. Em kasi kan longom ni ba naki arngut kawai kan lek ka state kawai kan lek ka central all India kata kare kan nom jong NMC ini ang ladon kanang bon gisit ko de dang yo kabu ini di department ki bala long reading naki arko department ni ladon adu ko kabu di department bala long full ki professors ladon ki associate ladon ki senior resident ki assistant professor dan ni lala bansa PG